tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ona kiumia kimwe gitanahituka kuma mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta aheana taito ngiri mirongo itano cia migunda guku mucii wa Nairobi. Aikari a Soweto mwena wa Kayole guku Nairobi no mateta mararuta iguru wa kiria maugite ni kiriga thutha wao kwambĩrĩria gwitio ciringi ngiri mirongo itatu o mundu iria mataramenya ni cia mbere ya maheto taito ciao, makiuga mutongoria wa bururi augire uheani unduri na marihi o mothe. Kama wakaaji wa Soweto ni hii pesa tunaitishwa 30k ambayo kila mtu anajua lawyer haezi kura hiyo pesa mingi hivyo. Mawakiri maumonekete tha iciri hindi yo twari muoroto ri mariko matonekire guka gututetera tha iciri nie ngwereirwo ni muthuri ngaherwo ni muthuri ndina ciana 10 ndina ciana 7 na tucucu 14 ndetio ngiri 14 ndedio ngiri 30 nguthie kuruta ku muthuri e kaburi ndatetera nginya atumia aria matari athuri. Aikari aya ni matafanirie mururungano wa thayo nginyagia wabici-ini ya munini wa county commissioner uria rugamirire mwena wa Embakasi o makienda mateta mao kuigwika. Mundu athie kuria aretio ngiri 30 ta njirai atiriri mundu murwaru uturaga nyumba ri kana mundu murwaru tani wina mitiri ekuruta 30 ngiri 30 ku na ona atanakinya state house muthenya uria ari guku nitwambiririe gutumirwo message na message iyo yaugaga tutume mbeca yakorwo yumite kwa mundu wetaga madam advocate uria tutoye ari na tondu Uhuru augire taito turaheo tuhuri aya macokire kumuma thutha ona takinyite state house nitwambiririe gutumirwo taito ri nia. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni oritio aingirire uhoro uyu na gutigirira aria maratabania giko giki ni maikio ngono. Kama rais amesema bure, nani mwingine anatoa amri kuliko rais? Ya pili ni governor amesema bure pia. Na rais amesema amelipa bilioni 22 amelipa tayari. Uhoro uyu ni utumite aikari a magie no cuke kuona ati mutongoria wa bururi ni anireire gutire marihi mabatie kurihwo kuri aria othe maraheo taito icio. Hakuna hata shilingi na vya kutolewa hata moja. Ifotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.